Pemirsa Tigang Tengahin, Ring Tengahin, pengelola COVID-19 nasional wilangan ipun kauningin tedun ring tanggal 14 Juli. Nanging sampun Tigang Rahina Ungkuran kawentanan kasus harian, mungguh ring Tigang talian diri. Indik bawahan pasien padam talar kauningin tedun, saihang ring arahina sedurungyane, kantos roras diri, rauh mangkin wilangan ipun kantun dasan diri. Asapunika talar pawohin pasien COVID-19 sanekena kauningin ring sor wilangan kasus anyar. Kantos kalih talian diri, anut saking data Kementerian Kesehatan nyinahang. Pawohan kasus COVID-19 kantos 3 tali 500-an diri. Dadasnya wilangan kumulatif ipun langkungan 6 jutaan diri. Tanggal 15 Juli kauningin pasien kenak wenten kalih talian diri, raris pasien padam wenten sia diri. Saneng awinang kumulatif ipun langkungan 150 talian diri. Asapuniko talar indik pasien COVID-19 sane kantun kerawat wenten langkungan 4 likur talian diri, mewah suspek wenten 5 talian diri. Diah Dewi, Bali Pos.